در جاکی بین دم باش تمه پیشکش کرنا بولتانا نوچانه و دست پیکدشی سر نوچا ڕێبەر پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان نامەیەک جهێزن هەسەدەڕە شاند و داخوازە دیتنا چارەسەریەکە ئاشتیانە لەگەڵ تورکیا ژە هەسەدە کرد. ڕۆژنامەیە ئەلعەرەب راپۆرتێکدا بەڵاو کرد و کوردیان ڕۆژ ئاوای کوردستانەوێ هەرێمەکی وەکە هەرێمە کوردستانت دروست بکەن. ئەبراهیم کالن بەردەبکە سەرۆکاتیە تورکیا و جۆن بۆلتۆن ڕاوێژکاری ئەولەهیان نەتەویە ئەمریکا داوین پێشاتیان ڕەوشە سووریە گوت و پێشکردن. لە هەرێمە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی بن پێکردن دەرحەقی کورداندا بەردەوامن و گروپێن چەکدار زەڤیان چاندنیە بمەبەستە دەرخستنە شوونواران تێک دەدن. دوباره سلاو پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا راپۆرتە خۆیان مەها نیسانێ بەڵاوکروتێدا مژار و پێشاتێن داوێ لە ڕۆژئاوای کوردستانی بەحث کردە و لەسەر ڕەوشە عەفرینە و بن پێکردنێن وێ هەروەها کریارن پێدێ بە تایبەتی ڕاوەستایە. راپۆرتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا یا مەها نیسانê sala 2019 derket û gelek mijar û babetên pêşateyên dawiyê li ser asa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê û hin mijarên din gengeşe kiriye. Di destpêka raporta xwe de behsa neguhdana civaka navdewletî derbarê krîza Sûriyê kiriye û tê de hatiye ku welatên Asîtan û Soçî bi lêvegera Cinêv û biryarên navdewletî re nelhevin. Nexasim rewşa navbera Êran û Rûsyê hatiye têkbirin ku Rûsya dixwaze destê xwe bi rejîmê re deyne ser Idlibê. Di heman demê de Tirkiye bêdeng e ku ew yek bi proseyeke bi hevguhertinê tê diyar kirin. Herwiha Amerîka dixwaze Êranê di rêya sizeyên aborî têxe heşergeyê de û diyara ku lihevhatinek navbera Amerîka û Rûsya û Tirkiye de derbarê Idlibê heye da ku Rûsya Idlibê desteser bike. Derbarê Komîta Destûrî di raporta siyasî de herwiha hatiye ku Geir Pederson şandayê navdewletî kar ji bo damezrandina Komîta Destûrî dike da ku birêkarên li ser zeviyê re nebe rêgir û Tirkiye dest ji hevalbendên xwe bernade û li ser doza Kurdî bi welatên din re lihevin û Êran li hember rewşên zehmet û asteng de ye bi taybet guvaj û fişarên Amerîkî û İsraîlî li ser wê û rewşa hundirî wê û kuryarên xwe li hember Kurdan û gelê din dihêle ku rêgerî û pirsgirêk werne pêşiya Êranê ku di dema dawiyê de Amerîka heresa Êranî û Feyleqa Qudus li ser rêxistinên terorî binav kir. Raportê herwiha amaje bi Herêma Kurdistanê û nakokiyên partiyên wê û kiryarên yenekê bi pedekê kiriye ku êdî rêkeftin navbera pedekê û yenekê û goran hate îmzekirin da ku hikûmeta Herêma Kurdistanê were ava kirin. Li ser Rojavayê Kurdistanê wiha hatiye ku gelê Kurd bi nerhetî bin pêkirinên Herêma Efrînê ji aliyê hin grûpên çekdar ji dizî û desteserkirinê û dişopîne. Serbarî wê herdem û demekê de serkirda û kadrên enekesê û partiyên wê rastî revandinê tên û di vê karê berdewam bi hêzên navdewletî û rêxistinên civaka sivîl û Komîteya Mafê Mirovan re were kirin da ku dawî bi êş û azarên gelê Kurd li Efrînê were. Li ser peyedê raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê daye diyar kirin ku dema peyedê iddia dike ku dixwaze mala Kurdî yekrêz bike û bi Encûmena Niştimaniya ya Kurdî enekesê re bikîne çareseriyan di heman demê de kadrên enekesê direvîne û ew yek tê wê watayê ku ne rej de û dûr ji rastiyê ye. Lewma ked û hewl dibine asûyeke dûr. Di dawiya raporta xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê behsa partiya xwe kiriye ku ew birêyên rej di berdewamkirina kar û çalakiyên xwe çi di rêya Encûmena Niştimaniya Kurdî enekesê re be yan li derveyê wê be yan jî di rêya Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê re dike da ku nivîzgehên xwe bi baştirîn şêwe aktîv û çalak bike. Ji bo gotûbêjeka beter li ser raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Polîtbûrya wê adrêya Skype berpirsê rêveberê Polîtbûrya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li girmina mamoste Mihemed İsmaîl Dembaş ev raporta pedekesê ku hatî nivîsandin ango ku pedekesê xwandina we ji dawîn pêşhatên deverê re bigiştî û yan Rojavayê Kurdistanê re bi taybetî çi ye? Spas Lavorêj hemî karmendên bername Arkêra gelek spas mamoste. Bi rastî vê pengaviya hat vê qonaxa heda berûkê Sûriya em çavlêrin wekû hêzeke siyasî bingehîn
ام چاولێرن گۆ پرۆژەیەکی سیاسی بێ پێش دوی پرۆژەی پێرە سیاسیدا نێرینە کەمە زەلال هەروەسا وەکو چاوە هەلوێستا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی زەلالە ناو هەمی بەشی ئۆپۆزیسیۆنێدا نێرینە ئەمە وەکو پارتی دموکراتی کوردستان سووریەژی زەلالە دەوارێ بێ قۆناغا بێدا لەسەر دو پلەیان پلایەکێ ئەف دەڤەرێن گۆ وڵاتێ ما و کوردستانە سووریا گمەترسی ژێڕابێ نە پێک هات باوەری هەببینن یان جێ دەوڵەتێن دۆرەبەر گۆ مەهانە ژوارە چێنە بن گۆ دەرباسی هەرێمێ ببن ژوەیەکێ ئەم دەبینن گۆ پرۆژەیەکی چێ بێ وەکو ئەزمونەکە هەڤبەش بناو هەمی ئالیێن هەی دەڤەرێدا گەڕێکەفتنەکە سیاسی ئیداری عسکەری هەڤبەش هەبێ جێ هەر کەسی هەبێ نێرینە خۆی سیاسی بێژە و ڕێکەفتنەکە سیاسی ناو هەمی پێکهاتاندا لێ دەڤەرێدا و هەمی هێزێ سیاسی و ئیدۆلۆژی و هەر جۆرە جۆر هەبێ دو هەڤبەشبوونەکە ئیداری گۆل سەر ئیداراتێ دەڤەرێ گپشێوازێکی هەڤبەش هەر کەس لەنۆ ناو کۆمەلگا کوردیدا کەسێن تەکنۆقرات و کەسێن وەک دەبێ کاربن هەر شغلی بکن وڵاتێ مە دوێ ئاستا ئەکتیڤێدا ئەستەکیل پێشە کاربن تااقاتێ وڵاتێ مە بەگەرە هەندەر و کار بکن بەشدار بندی ئیدارێدا و هەر کەس جێ خۆ ببینێ گۆ پێشوەچوون و ئاوادانکردنا دەڤەرێ هەروەسا ڕێکەفتنەکە عسکەری گۆ هەر هێزێ سیاسی هێزێن عسکەری هەی گۆ تەفدا کاربن جێ خۆ ببینن بن ماف و بەرەڤانیا گەلێ مەدا بۆ بەرەڤانیا vê دەڤەرێت تەفدا ji هەر کەسی تێخواستن نەخواستن پێشمەرگە ڕۆژ گۆ پاقشترین پێشمەرگە وەک بەگڕەوەندا دەڤەرێدا ناو هەمی هێزێن چالاییە عسکەریە سووریەدا ji ber got ewa dest dirêj nekirine ser tim mal û milk û samanên xelkê ne tengavîkî ser kesekî de ne pêkhatekî de anîne xwaragirtine xwarostandine hatime rahênandin ser astekî got berevaniyê ber gelê deverê tevê de bikin ji ber vê yekê jî pêwistiya buha heye got ew jî bejdar bin divê qonaxa hede rêkeftina helgor ser cêr çavdêriya dewletên zûlhêz dewletê Emerîka و هەپەیمانە ناودەوڵەتی وێ تشتێکی گەلکی مهم بێ دیار کردن فەرەنسا پرۆسەیەکە بیرەنگی ئەنسیاتیڤە پێشکەش کردیەک و نزیکبوونەکەی نابەرە ئالیێن کوردیدا ئەنە کەسە و پێدا درست بکێ ئەو ئەنسیاتیڤان گو ئەو پرۆژە فەرەنسی حتا کەتیە چق و ناغێدە دەمانە هەدە چوور گولیێن بهتر هەنا کووەرنە بەحسکردن حتا نهاتو پێشڤەچوو چێنە بیا فەرەنسا دەوڵەتەکە گرنگە گرنگیاوێت سووریەدا تایبەتمەندیاوێت سووریەدا هەیە هەروەسا بەشێکی گرنگەش هەپەیمانە ناودەوڵەتی نەخاسم لێ دەڤەرا بۆ کوردستانە سووریا ji ber vê yekê giringbûnawê heye hewl bide gukaribê projeyekî wiha rabe bibe dewleteke garantîdar ji bo rêkeftinên goçê be navbêna Kurda û Kurda da ev tişteke yanî gelkî me pozîtîv nirxan û em dibêjin tişteke hêjaya heger Fransa karibin wê dewrê rabin me bersiva xwe dayî Fransa wekû pozîtîv û heta niha terefê dî cewab nedayî Fransiya û xweşber gelek pirsê wa jî dane alîkî heta niha hîn tu gav pêş çênebûne divê Fransa wekû dewleteke giring û garantîdar ezmûnekî peyda bike got atmosfêrekî peyda bike got bihêlek hinek kiryarên peyadeyek vana paş vekere berova jî wê peyadeyê dîsa destgirtinê kiriye û berê di roja dîsa endamekî Komîta Şêwirmendiya Partê Demokratîk Kurdistan her wesa serokê Encumena Xwecehî Encumena Niştimanî Kurdî Berêz Mihemed Eyû jî binçavkirina û ev sê çar roja nizanin kû diye ev kiryarên hev rastî tu xizmeta vê ew ê nake û dilrehetiyê nahêlin dilrehetî bikeve civata Kurdî de got umîdek wa emelek wa çêbe ji bo cumhurên navdewletî karibin tiştekî baş yani واتەیە گوتنەتە مامۆستا محەممەد اسماعیل ئالیەن دن ئالیەدی پێدە نەئامادە ji vê ئەنسیاتیڤا فەرەنسیڤەیەک و پێشکەش کردی و ji ber xwedê alîkî dixwaze astangiyan pêşiya wê nêzîkbûnê durist bike di werî siyasetawê ew heyne amadeya ji ber got wexta mecala wê hebe gelek tengaviye û zehmetiye û dijberiye û rikberiye û dilreşî derbarê Partê Demokratîk Kurdistan û Encumena Niştimanî Kurdî karan encam dide niha tevlî got tengaveke yanî aliyê wa de jî pirêsên devtin wa jî dibe
لێ حتا نهات گاوێن ئیجابی نەدانە بەرەو باژیوێ گوتە دەست گرتنی کریاورین ئەو کریارێوان مەسائلێوا بەردەوامن قەداغەکردنا چالاکیên گۆ سڤیلێ گۆ تەفگەرا سیاسی کوردی و پارتی تێنکردن قەداغەکردنا چاپەمەنیێ و هەر تشتێ گۆ ڕێل پێشیا وڵاتێ نەگرتێت هەموو وارێ سیاسی و جواکی و ڕەوشەبیری و ئابووری هەر جهەکیدا ژاریکی یەکتا و یەکعالی بچەکداریە بسیلاح تەنێ بۆ تەنگاویە سەر حەقی وڵاتێ ئێگۆ بیکاری بینێ vê van tişt kar bike ser vê esta hinkî tê xuyakirin gu ne amadeya ji van meselehera dîsa jî medem Fransa dewletekî gelên diyara em ê bihêlin hêviya wê ve muhletekî tehdîd kiriye heta ew muhlet derbas bû kabê heta kîra dayê kare ji ber gu rêkeftinê berê jî Fransa jî agedar e gu rêkeftinê berê gu nav mewan da gel hewlêr û dokê jî çî bû dîsa bin pêkirin û ne amade bûn jêra û jêr nekirin merhele derbas bû dîsa jê çûn cardî ew dibin tawlê ra ji xwarin vî alî digerin bedîlekî ji ku bînin ji xeyrî rêkeftin gel Encumena Niştimanî Kurdî û gel Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye. باشە برێز محەممەد اسماعیل تە بەحسە دەستنیشانکردنا دەم کرد ژالیە فەرەنساوە ئەو دەم فەرەنسا دیاریکریانجی هەردوو ئالی سەربەست نادێن کوردیک و دەم شخۆرە دیاری بکەن ئەبێک یا دوێ دەماک و ئەنەکەسەر گەل بە پرسیارن فەرەنسی جویا چه پێشکێشی فەرەنساکردن چ داخوازی چه پرۆژە پێشکێشی فەرەنساکردنش بۆی وێنێ نزیکبوونا وەرێکردن ئەنگۆ شەرت و مەرجن ئەنەکەسێک بوو دەرباری دەمێ ئەو دەوڵەتا گەرنتیدار دەوڵەتا گۆ هەوڵ دەدە کار بکە ئەو دەمێت حەددینە ئەوێ دەمەکە بچووک تهدید کردە بۆ هەردوو عالی بەرسد بدەن و کاربن ئاریکار ببن بە فەرەنسارە ئەو جا شغلێ فەرەنسایە چەوە دووچوونێ سەر بکەن نسبەتی وەختی واشانداما بە فەرەنسیارە ڕێوشت کێمایی و کریارên خراپ حەقی مەڵەتی ما و حەقی جواتا کوردی و حەقی دەڤەرێ دان خویاکردن تەجاوزات و انتیهاکاتێ پەیادێ هاتنکردن ئادووە مە نێرینە خۆوەک و هەر ئەو نێرینە سیاسیە مە چاوە ئاراستای هەمی ئالیە ناودەوڵەتی فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئەمریکا و ئۆپۆزیسیۆنێ و هەر جهەکی ئەو فەرەنساش گوت نێرینە مای بۆ ئەم ببینن پشت گۆری تەجریبامای سیاسی هەمیەدا گاv قوناغا هەمە پێویستی هەیە بگوێ ڕێکەفتنەکە هەڤەش هەبێ ناو هێزێن دەڤەرێدا هەیە ئەو ڕێکەفتنە سیاسی و ئیداری و عسکەری و ئەمنی و ئەبووری و هەمی ئالیادا گۆمکاربن پەڤرا vê deverê biparêzin got nehêlin dewletê dôruber derbas bibin yan matirsî nav civata deverê de nav pêkhatên deverê de jî rabe ser vê esasî me nêrîna xwe derbarî van mesala arasteyî Fransiya kir û nêrîna me wekû nehiya siyasî Fransa qebûl dike Fransa nêrîna Encumena Niştimanî Kurdî nêrîna Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye qebûl dike ji ber got nêrîneke siyasiye tê xuyakirin bi şêwazekî berfireh kûrbîn û dûrnêrîn û tecrübeyekî baş yê têda heyî dikare wekû birnamîce projeyekî siyasî di deverê de û heta Fransa yek xalê ji bajî nabêjin tiştekî nerast e lê ew dibînin ka çawa derfetekî peyda bikin derîkî vebin navme û peyadê de gew karibin بوی شێوازی ها ڕێکەفتنێکی چێ باشە بەڕێز محەممەد اسماعیل پرسێک دن دەبەردە هەیە پێدا بە vê nêzîkbûnê her çende te destpêkê te daxuyakirin te got ku ne amadeya ji pêkayîna şert û mencar re lê şandavê serdana Ferensa kir û weka amadekariyekê daxuyakirin mebesta pêdê ji vê nêzîkbûnê lêgel enekesê çi ye dixwaze bigihê çê dixwaze çi meremekê biceh bêne piştî ku merema xwe biceh anî careke din vê rêkeftina ku bi serpiriştiya Ferensa jî werêkirin helweşênê ڕاستە یعنی بەس هیڤیاما بۆ نەولۆ بێ لێ ئەویا تێ دیارکردن دیارە نها فشارێکی سەروان هەیە گۆپەیادێ تەنێ حکومێ سیلاح دەبەر کۆنترۆل کردیا و ئەم نەجێ ڕازیمەندیا نەپێک هاتێ دەڤەریە نە هێزێ سیاسی دەڤەریە نە ئەم ڕازینە نە دەوڵەتێ دۆروبەر ڕازینە نە پەیمانە ناودەوڵەتی ئەم دێ چارایەکی ژێرا ببینن ئەم چارەیە پەیادێ وەکو هەرجار جارا دیژی وەختێ سەرێکانی شکەستن و زەعیف بوون ئەو بوون اتفاق ڕێکەفتنە هەولێری ئەمزەکردن
پشتی وقتی او برج درباز بو جره کفتنه در کتنو خجه نماله کرن خودی پشتی کوبانه دا 1 کیلومتر ما بو گوشه خلاص ببه ریکفتنه دو که امضا کرن و پشتی او دولی ناو ریکفتنه ماوا وقتی او مرج درباز بو جار دی خوش ریکفتنه دان علی کی نه جار دی کتنه تنگاوی کی دا او ریکفتنه کی یعنی هر تشتید خوازن اداره دست واده ببینن هر تش دست واده ببینن ام بس شریک سیاسی بن یعنی غطاء ام ببن سیوان جوان کریاره واره اما یا تشتکی نای کرن یعنی خوازن خب انجمن اجتماعی کردی جواره ببن پر خوجه انقاذ بکن گجه جبه تنگاویه هدر کفن ام بجن ام ببن پر جبو قضیه ملت خواه کورتار بکن ام دونن ام تحمله هر تشتید کن وما تعليك حميدة قرتيج مو خاطري قضية ملطمة ما قضية كي هي يجمع حمية مصرج أحزابها مصرج كياناتها مصرج أشخاصها مصرج قضية ملطة كي بو 4 مليون كسن سربي دبريد في قيرانا سوريدا وإيرو كيشا كردي هاي سر آستي ما دولتي أم هيبينة ملطمة مفايك يجيبينو قضية ما بيش بكبو أجيالي بشنافا بين بنكي براحتية ببينو تناية ببينن لي حتى أنها بهذا الأجندة حزبي تاني آلية خوتاني آلية تنگاوی دشبری بر ناکوکی سیاسی لگل انجمن اجتماعی کردی و هر وصف پارتی دموکراتی کردستان داد. باشا برز محمد اسماعیل وقت تدخل کردن پیاده حتی کن هاجی پکا تقوم هیوید کن کنولو به پیاده. دیگر هاتو ویرانگی به انا کسی شو آماده رکافتن لگل بوان بکه و نزیکونه که درست بکه جبر فرانسه سزادان و بچرانگی به و کوخیا سزادان نتوندن حتی کو پیاده آسان الجمعی خوش رکافتن دور بکه بتنه انا کسش بوی مرمکه بس خب بکنه آلین ناف دولتی سر اصل ناف دولتی گوتو بیجیان که بکار بینه. اما انجمن اجتماعی کردی هلوستا ما دیاره درباره هر کسی درباره رای گشتیه ولایت کرد درباره آلین ناف دولتی آلین دیپلماسی همه جهاده ما یک او مناخات ازمونه که پیدا ببه گاف کریاره پیاده جیوگره بله هذا دو طرف کی آلیه کی گارانتی دار هبه گوبر باوری تنه گام هر دو تنه بهبره و خوش اتفاقات دن آلی کی و جارن ها برجی واشه بو ملسب تشتین خالن وقت به گشتی الکردستان رکفتن ذکر ام دهاتن ام تنه بند هندر دادی سا خوش اتفاقات دن آلی ام تخازن طرف کی گارانتی دار گو هب طرف سیا گو ام رکفتن هر سری ام تشتهد شيء ام جرا فكرينا وام امادنا وام تشتهد شيء نبي ام بيجن ام نكارن بيت تشتهد في ريكفتنا بك ريكفتنا يقول نزل باشا تنكر ريكفتنا كي طرف كي ربك جو كارن وين نزل على الهبل يعني ريكفت طرفي فيدي هنك تكليه والقلبي اني بنبا انا هنك كوادري وانزانو تكليه وابش شكلينا فتنكر الشركات طرفك كي ربك جو هر تشتري نزل على باشا برز محمد اسماعيل ما بستو ارمانجو مرمن انا کسش و نزیکونه چیا بتنه خدمت کردن دوزار کردی انجی مرمن تاکا کسی جهانت و چنده دا والله مسألة تاكا كسي تننا تمرمي ما تننا مرمي تاكا كسي هوا حرب ريش بيشيا ما فكري بو إدارات يقول شكرن واتشتي يقول شكرن ومن المنصبة قريانا ند هندري إدارة بيادة وند هندري أوبوزيسيون سوريدا منا حكومة سوريا مؤقت جيما مشاركات دا نكريا ما تقبض جناس عندنا أمد بو كيشا كردي وقضية ملوطي كرد خباتيت كان من مسألة مرمي كسايتي مرمي بوفاي جيكي ورقرن وكو يا حزباتي يا كسايتي أب الجم نا انجمنا الاجتماعي كردونا بارتيجي تشتهتنا أم تبدا خباتيت كان جبو قضية ملوطي ما قضية كردي قضية جمع حزبها حمية مصر جمع شخصها حمية مصر يرو دفع قناغة هذا قملات ما ديرو كده زانبد حتى مرحلة ده ما چه هودایی و چه خبات کریه و چه هلوستی خود دیار کننش بو پیشکتنا کشا کردی و ام تمجید بيجن قضية ما هي او قضية ما حمية مصر او قضية بوي ام تحملها قالك تشتاد كان وام تنقا خسر قالك تشتيب كمايه وناكو كيارا جدقرن جمو خاطري قضية ملاتي ما جمو خاطري كيشا في ملاتي وملاتي ما قالك شايستي خباتك ام زحمتي وقربانيات بردا بكن جبرقو في ملاتي خباتك زور كريا تحملك زور كريا توشي طنقاوي وزحمتي ودبي بنفكرنا قحمي آلين نجات فرستو وتروريست وان دولة ستمكار و درباز بين لطمة
مستاهلی گم برده خباتی بکن و قضیه من پیش بخن و اب اجیال بیگو حتی که ببینن پیش رجا باشە بەڕێز محەممەد اسماعیل ئالیەک و ئەنە کەسە تەبایە ئارمان جاوی خزمەتکردنا دۆزە کوردیە ژێ نزیک بوونێ ئالیدن پێدا کوحتاوەکەنها نەجهێ باوەریەک وەل سەر سۆزێنخوا بمینێ یان نا نزیکبوونەکە بە ڤیرەنگی وێ چاوە بسەرکەبێ ام هیوید کن گو درفت کافی به اب قناغا درباز بوی پیاده مراجعه نفسا خوب که مراجعه خوب که و اب خلک الدوراوی یا آلیگری ویجی کاربن دقتا کی لوا بکن به مسئله کردی و قضیه ملاتا کی کودریه و چاوا گوهندن و کریار خراب و اجندات اجدر و گوهندن اجندا مصلحه ملاتا خوب قضیه کردی به گریدان تن مصلحه و برجواندی ملاتا کرد و نبت اجنده دیو و نبت اویده و هیویا ما اوا گو وقت به لوگره کی شوارا چکن و کاربن ریکفتنه کی شی و درفته کی پیدا به جوا عالیه ناو دولتی گرینگ و کاربن گارانتی دار بن گو اب درفته پیدا به ملت مجبه تنگاوی در که برو آزادیه برو رح قناغه کی دی در باز باشە بەڕێز محەممەد اسماعیل زێ مژارێ بچمە ئالیێ ئەنگۆ باژارێ عفرینە ڕۆژاوایە کۆسانێش بۆی عفرینێ حتاوەکوونها چ لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی داوین گوتوبێژی دەربارەی عفرینێدا چنە لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی لەگەر چه ئالیەکینە بۆ چش بۆی عفرینێ وەرێکردن دێ پێشە ڕۆژێداک و کریزاوی وەرێ چارەسەرکردن و تایبەتی داوین پێشهاتەیەن تڕفعاتێ ئەو گوندێن مەرەعنازیە دەردوراوێ و ئەوکەم بێژن جۆرە سیناریۆیەک بوو هاتە ڕوودان عفرین ڕەوشاوێ چ بێ عفرین براستی تجربه که گل کی تعال و تنگاوا گو قضیه کردی و بلات کرد تولت درباز بو عفرین جی مینا کرکوکیا الجم بلات ما و جم تفجر سیاسی کردی و هر وصل جم انجمن اجتماعی کردی جی ما حمی هولین گو امکاربن امی هول بدن گو تنگاویه سر بلات عفرین راکن چه دواره سیاسی و دیپلماسی و دیتنی مدگر حمی آلیان ام بزاوکی و خباتکی کش بو ملت عفرینی و تنگاویه او دست درجه گل سر ملت ما چیدبن و تنگاویه گل حق ملت ما تی انجام دان امو تندور سواد کن گل حمی آلیاوا ام توثیق بکن خباتک بردوام مدبر ملت عفرین فرق عفرینی و دیرکی و هر دبرکی دی کردستان سوریه الجمانین بیرو وضع کیوی تایبت هیا ام هیوینه قیران سوریا عامل سر هر کسیه وقت تيجي ابنها مثلا يعني او بدبرين دولبري عفريني يلو هناك صفقات دولية صفقات دولية ما بين واندا شيدبن ومسألة جروب تقدروا هنا يعني شر صص نبلو الواندرا مسألة صص بردوان بونا صص كرنا الشر الحرج سوريا هدي هناك كدي تبش هناك گو کارب پروژه سیاسی به حاله ورگو پروژه سیاسی به حاله ملت عفرینی ملت کی ولایت پارێز وفادار و تفجر سیاسی پشتوانه جرا قضیه جد بشکش قضیه ملت ما قضیه ملت کرد او گو تایبت مندیاوی سوریه داهی جبوی پیش روژا عفرینه تشتین ارینی و یک مروف تیدا گشمین بتینه کرن و دارشتن برای قناغ عفرینی به هیوی دوم نکه وکو به طالبونا سر ملت عفرینی اب طالبونا که عمل سر بشتی گلک دور سوریا جی ملت ما جی جزء کیجه لی بهیوینش برگو خباتك سياسي تيكرن بردوام كارك دبلوماسي تيكرن بردوام ملت عفريني وكوملين عفريني كوملين جوابكي وروشنبي سياسي نخبو وخل حمي هول دا إرادة ملت ما يك أو ملت إرادة يكبه وهدف خو تحقيق بك وباوري بأرمان جيش واجبين. قالك سپاس جبوی برز محمد اسماعیل برپرس عربه بریه پالیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کدری اسکه لگل من بو قالك سپاس ماموستا سروک پاکاکی عبدالله اوجلان نامه جهازن سوریا دموکراتیک را هسدر شیاندو دا خوازا دیتنا چارەسەریە کە ئاشتیانە لە گەل تورکیە جەهەسە دەکەر. سەرۆکی پەکەکەی عەبدەڵە ئۆجەڵان ji hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesed daxwaza dîtina çareseriyeke aşyanel gel Tirkiye kir. Di daxuyaniyekê de diriya herdû parêzerên wî re doh duşemê hatin xwendin û belavkirin, serokê PKK Abdullah Öcalan ku di zindana Êmranî ya Tirkiye ji sala 1999 ve zindan kiriye, namayek ji hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesedê re şand. Têde daxwaz ji Hesedê kir ku çekdarên YPG beşê serekenetê de çareseriyeke aştiyane li gel Tirkiye bikin li şûna şer bi Tirkiye re û got ku divê metirsiyên Tirkiyeyên ewlekarî li Sûriye li ber çav werin danîn.
تیما پارێزەرن ئۆجەڵان di کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەڤانî de danaxuya kirin ku hikûmeta Tirkiye rê li ber hevdîtina wan bi Öcalan re wek yekem car ji sala 2011 ve vekiriye. Nameya Öcalan hevdemî ku şer û pevçûn navbera hêzên Tirkiye û çekdarên ser bi PYD ve baskê PKK li Sûriye berdewamên tê ku herî dawî li nêzî Efrînê laliyê Tir Refetê jî şerek beriya çend rojan rûdaw. Kuştî û birîndar ji her du aliyan ketin. Tirkiye hêzên xwe li nêzî Tir Refetê kom dikew. Amadekariyên êrîşeke berfireh li dijî çekdarên YPG dike. Rêberê PKK Abdullah Öcalan li welatê Kenyayê di 15 Sibata 1990 nihan de di proseyekê de li gel sîxoriya İsraîlê ji aliyê Tirkiye bi tometa çalakiyên terorîst li ser xaka Tirkiye hat girtin. Di destpêkê de sizaya sêdarê derheqê wî hat der. Pêştre sivik bû sizaya zindankirinê heta hetayê derheqê wî hat derxistin. Di Oktobera 2012 de hikûmeta Tirkiye danûstandin li gel Öcalan ji bo çareserkirina şer navbera hêzên Tirkiye û çekdarên PKK de ku ji sala 1984 ve berdewame kir ku di encama wan şer û pevçûnan de zêdetir ji 40,000 kes ji her du aliyan hatine kuştin. Her du alî gihiştin rêkeftinekê bi rawestandina şer di 2013 de lê rêkeftinê tenê 2 sala man. Diyolyoya 2015 de rêkeftin têk çû hata rawestandin. ڕۆژنامەیەکە عەرەبێ de راپۆرتەکە de بەڵاو کرد و کوردên Rojavayê Kurdistanê wê herêmekê weke herêma Kurdistanê durast bikin. Rojnameya El Arab de raporteke de belav kir ku rejêma Esed ji bihêzbûna Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dirgirane ji ber rê ji bo avakirina herêmeke ser bixwe xweş dikin. Raporta Rojnameya El Arab de hatî ku Tirkiye jî xwaredestî emrê weqe kiriye û çapoşiyê li avakirina herêmeke Kurdî li Sûriyê dike. بردەفکە سەرۆکاتیە تورکیا و ڕاوێژکاری ئەولەهیە نەتەویە ئەمریکا دەوین پێشاتەیان ڕەوشە سووریە گوت و بێشکردن. سەرۆکاتیە تورکیا داخویە نیەکێدا ڕاگەهاند و دۆ ئەبراهیم کالن بەردەفکە سەرۆکاتیە تورکیا و جۆن بۆلتۆن ڕاوێژکاری ئەولەهیە نەتەویە ئەمریکا دەڕێیا پەیوەندیەکە تەلەفۆنەدا ڕەوشە ناوچەیە بگشتی و داوین پێشاتەیان ڕەوشە سووریە بێ تایبەتی گوت و بێشکردن. هەروەها دەزانین و وێ پەیوەندیە تەلەفۆنەدا هەردوو ئالیان بەحسادەمێ سەردانە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ تورکیا کردن. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی بن پێکردن دەرحەقی کورداندا بەردەوامن و ڕێخستنە مافێ مرۆڤان بەڵاو کرد و گروپێن چەکدار بەکارێ پاوانکاریە لە ئەمبەر کوردان ڕادبن و زەڤیان چاندنیە بەمەبەستا دەرخستنە شوونواران تێک دەدەن. ev sindoqa ku bi tirêksan ji jêr zeviyê derdikeve li gor çalakvanan ji xêr û bêrên navçeya Cindirêsa Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Ku bi danê sibê li pêş çavan û girtina wêneyan şûnwarên Efrînê têne dizîn. Lê hin jêderan ji arkêra danezanîn ku eger hebe ku ew sindoq ji paşmayên PYD û çek û teqemeniyên wan be. Daman dema belavbûna wê perçe vîdyoyê rexistina mafê mirovan li ser û pela xwe perçe vîdyoyek belav kir. Têde diyar dibe ku zeviyên çandinê li heman navçeyê ji ber gerîna ji şûnwaran re hatine têkbirin. Ji bilî wêyekê heman rexistinê di raporteke xwe de ronî xiste ser binpêkirin û kiryarên şûfîniyê di derheqê Kurdan de. û got ku lê rêbenda gundê Emara yê ser bi navçeya Mabata çekdarên şerqiyê hin welatiyên Kurd bi tûmeta têkiliya wan bi PYD re li wan xistin. Lê piştî ku ew tûmet dor ji rastiyê derketin, gotinên şûfînî û nicatperestiyê arasteyî wan kirin. Li aliyekê din li navenda Encûmena Efrînê di dema ku xelkê kartê nasnameya yên bi ser çekdaran ve derdixistin, erebekî derbeder rewşeke tevlihevî li wê derê çêkir û hin gotinên şûfînî û nicatperestiyê arasteyî Kurdan kirin. Li dewera Maratî jî çekdarên ser bi ehrarê şerqiyê ve malbateke Kurd ji mal derxist, bi bahaneyê ku mal ya kesûkarên wan e. û neya malbata ku têde niştecî bûne û li hember mana wan 10,000 lêreyên Sûrî sepandin. Li gor rêxistina mafê mirovan ku heman çekdaran pawankariyê bi erebên nû ji Idlibê hatine dikin û di malên Kurdan yên desteserkirî de li hember 100 ta 300 dolarên Amerîkî de bicih dikin. Li navçeyê Şî li gundê Qermîtliq jî çekdarên Emşad erebên Idlibê di malên ku Kurd têde niştecî bûne neçar dikin bi wan malbatan re niştecî bibin û rûnin.
ji çend roja ve di encama êrişa rejima Esed Rûsyê li ser Idlibê bi sedan malbat berev Efrînê hatine û hîn jî ew prose berdewam e ku hejmara derbedarên îro gihîştiye 300,000 derbedarî û li herêmê dibin destê grûpên çekdar de xwegirtine û li wir niştecî bûne. Lê ziyana herî mezin digihîne Efrîna Rojavayê Kurdistanê û demografiya wê tê guhartin. 27 ڕەواندیە نزیدیە شنگالê دوهلەکان پاهۆلێ لە گوندوارێ حەسەکەی لە ڕۆژاوای کوردستانی هاتنە دیتن ئەو ڕەواندی دنەوە ماڵباتیان ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێدێنێ لەوەی کەمپێ هاتبوونە بجێهکردن هاتنە دیتن و هەموو ژن و زارۆک بوون ئەو ڕەواندیژی ژە ئالیە شان دەکێ ji debera şingalê hatin wergirtin ku wê piştîna pizîşkî jiwan re bêkirin ji aliyê nexweşxaneyan re yan jî egera ku îşkence li wan hat bêkirin. گروپێک چەکدار بە سەر گروپە جەبهە شەمیە بە هەژمارە وڵاتیان گوندێ قەنترەیە بە سەر ناوچەیە مەباتەڤە بە تۆمەتن تێکیلین بە پێدرە گرتن و ڕادستی پۆلیسیان لەشکری لە بەژاری عەفرینێ کردن. لە گۆڕی ڕێخستنە مافێن مرۆڤان لە عەفرینە ئیرۆ بەڵاو کردیە گروپە جەبهە شەمیە هەر یەک ژێ فاقیبەش محەممەد محمود شێخ ناسان شێرگۆ محەممەد علی محەممەد یوسف حنان علي أحمد محمد عمر فرهاد عبدو سيدو حنان إيبش علي قرتنو رادستي جروبا چکداريا به ناو پوليسن لشکري لعفريني کرنا. ئاژۆکارن ئۆتۆمبیلên kirên hêla hêlêliyê li bajarê Qamişlo mangirtinek li darxistin û têda daxwaza bilindkirina kiriya xwe ji 5 تا 75 لێرەیên سووری dikin. هەروەها ئاژۆکارên ئۆتۆمبیلان گازنان دەکەن ji têkçûna rêyan ku rên kolanên sereke Rojavayê Kurdistanê ku ji dema bêhtirî 6 salan nehatine qîrkirin û ew kortalên rê dibine sedema têkçûna ئۆتۆمبیلên wan. هەروەها ئاژۆکارên bajarê Qamişloyên hêla kornî jî mangirtinek li darxistin û daxwaza bilindkirina kiriya xwe ji bo 100 lêreyên Sûrî kirin. جێگرە سەرۆکە کۆمارە تورکیە دەبێژێت و تورکیا ji kirîna sîstemên wişekên S-400 Rûsya poşman nabe. Fuad Oktay jêgirê serokê Tirkiye derbarê girtina sîstemên wişekê baravaniyê S-400 ji Rûsya ragihand. Herçendê Amerîka ji biryara Tirkiye dilgiranîn lê Tirkiya rojda li ser kirîna sîstemên wişekan yê Rûsya li gorî dawîn zenyarî ku bi sedema hebûna nekokiya navbera Tirkiye û Amerîka de roj bi roj rewşa aboriya Tirkiye têk diçe ji ber Amerîka soza sepandina sizayên aborî bi ser Tirkiye de daye. Wezareta Navxweya Tirkî amare kenû derbarî hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin belavkir û got. Wezareta Navxweya Tirkiye amare kenû derbarê hejmarek penaberên Sûriyên ku li hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin belavkir û got ku hejmara Sûriyan bi berawird bi salên borî ve kêm bûye. Wezareta Navxweya Tirkî amare kenû derbarî hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin belavkir û gote. Ku hejmara wan 3,605,000 û 615 penaberê derbas kiriye. Li gorî amara Kojalê Komeleya Penaberan di destpêka Gulhanê de hatiye belav kirin, hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dijîn bi berawردî bi sala borî ve kêm bûye. Ku bihtirî 42,000 penaberên Sûrî ji welatê Tirkiye derketine, ku hejmara wan di sala 2018 geheştibû 3,561,707 penaberî. Erê li gorî heman amarê ku 45 sedî ji penaberên Sûrî yên ku li Tirkiye neştecîne piraniya wan ji zarok û nifşên ciwanan e. Temenê wan di navbera salekê ta 18 salan de ye. û da zanîn ku ev kêmbûn hat piştî vegera cêgirî û aramiyê li hin deverên Sûrî ku hejmarek mezin ji penaberên ku li Tirkiye diman vegeriyan welatê xwe. Erê li gorî amara Wezareta Navxweya Tirkî ku hejmara zêde ya penaberên Sûrî li Stenbolê ne. Hejmara wan geheştiye 548 penaberî. Piştre wîlayeta Şanlî Orfatê ku li wê derê jî bihtirî 444 penaberên Sûrî lê hene. û lê wîlayeta Toncîl 6 Sûrî hene. Her wiha li Ortîn 36 penaber û lê wîlayeta Baybot
یا هری داویته کوتن لوی ولایته 25 سوری لدمینن. هروها وزارت نفخویا ترکی دامارا خویانو ده دیار کر. گوتا هشت آدارا ای سال 72894 سوری رگزنامه ترکی ورگرتنه. سروک دسته بلند دانستاندن اپوزیسیون سوریه دبیجه پیوندین ما به ترکیه و آلی نفدولتی را درباره روشا ادلب بردوامن. ناصر الحریری سروک دسته بلند دانستاندن اپوزیسیون سوریه دورا گهاند جدما کو رژیم اسد و روسیه ریشن خال سربشار ادلب و گندواره و گور کرنا تنها او پیوندی لگل ترکیه جالیه کی و انجمن نفدولتی و نتوانیه گرتی و شاندین چند ولاتکی لعالیه کی دندکه جبوی راوستاندن و تندو توجیه لسر بجار ادلب لباکور سوریه. تورا سوریا مافی مروان در راپورت خواه مها نیسان 2019 دا بلگه کریا که 324 سیویل سردست آلیان سرکین چالاک ده شرع سوریه ده هاتین کشتن. دیما هفرسکارین برسفدانی اشکره کرن کشبر بردوامی ایریشین رژیم اسد و روسیه لسر باجار و باجاروکن باکوری سوریه روز به روز هجمارا دربدران زیده تر دبه که حتی آنها بهتری 300,000 سیویل دربدری دورین آرام بونه. اره لگوری همان تیمه کوجیدما که رژیم اسد دسباتا بوری و دست به اپراسیون خیالشکری لسر باکوری سوریه کریه و تانها زیده تری 317,000 868 کس و تا 51,022 مالبات دفجمال و ملکن خبردانه و دربدری دورین سینوری بونه. سربار کر که اوه پیلا دربدری یا مزن لسر دو قوناغان بو. قوناغا یکی جره کفتا دوی سبات تا 28 نیسانی بو که دوی قوناغی ده 214,329 سیویل و تا 34,403 مالبات دربدر بون. قوناغا دوی جره کفتا 29 نیسانی تا 6 گولانی بو دوی قوناغی ده 103,539 کس و تا 16,619 مالبات دربدر بون. و گوت جبر گربونا ایریشان جالی رژیم و روسیه و اگر هیا هجمارا دربدران زیده تر ببه و بگهیجه 600,000 دربدری. دیما هفرسکارین برسفدانی تکجی کرن که اپراسیونا لشکری یا هفوش ناورا رژیم اسد و روسیه لسر دورین لباکوری سوریه بگشتی و دورا بیچک بتایبتی گتیه هیوا خویا چارانده که ده انجام وان ایریشن تون ده بصدان جوالاتین سیویل هاتین کشتین و بریندار بونه جبلی رودان زیان مادی مزن لهمان دوره. و اشکره کر گوجبر بمب باران کرنا بلافرین شریان روسی جالیه کی و رژیم اسد جالیه کی دین و هجمارک ناوندین خدمتگزاری و ناوندین تندرستی و نخوشخانه و جیرخانه مزگفت هاتن و ایران کرن. ارلگور کوتی مانوهاتی بلگه کریه گوجدما دسپیک اپراسیون تانها بهتری 8 خال هاتن آرمانج کرن 34 لادلبه 42 لحمایه 9 لحلبه 4 للازقیه سربار کرجی کوبریا بالافرین شارکریان روسی و رژیم اسد جی بهتری 8 خال هاتن بمب باران کرن 39 جوان لادلبه 46 خال لحمایه 2 لحلب و 2 للازقیه. درباره قربانیان جی تیما هفرسکارین برسفدانی به بلگهش کرکر که ده هیاما وان هر تیمه هم بوریده بکیمانی 364 سیویل ناوان ده 118 زاروک جی هبون جیان خواه دزدان. وزارت برابانی روسیه اشکره کرد که به انگاه حمیمی و لشکری روسیه دو جاران جالی گروپ چکدر و حتی ارمانش کرن ده داخویانیه که ده ویکتور کوپتشی نین ریو بری امن ده حمیمی و لشکری یا لحباتنی لسوری راگهاند که ده گروپ چکدر به 36 مشکان بنگه حمیمی یا روسیه لگندوار لازقی بمب باران کرد به که تو زیان جانی یانجی مادی هبن. هروها کوپتشی نین دا زنین کو یکم ایریش دانه صبح حتی انجام دان و یاد دانه ایواری حتی رودان لحظن برابانی آسمانی روسیه برسباوان هر دو ایریشانده. جبر رودان شرو پافچونان نبرا چکداران رژیم اسد و گروپن به سر اپوزیسیون سوریه و لگندوار لازقی و حمایه به دهان چکدارن رژیم هاتن کشتن جدارن راگهاندن دانه خویا کرن کو ده لگنده
الجەنابرا لە گوندەواری حەمایەش بەر ئەنجام دانا شەڕ و پەفچوونێن تونند نابەرا ڕژێم و گروپێن بەسەر ئۆپۆزیسیۆنە سووریەوە بە یەکەمانی 34 چەکدارن ڕژێمی میلیسی ئەمسەر بە هاتنە کوشتن و هەژمارەکە دنجی بریندار بوون. هەمان ژێدەران ئەشکەرەکردن و لە گوندەواری لاسقیەژی بە تایبەتی لە بەریا کەبانی لە چیای کۆرمێنج گروپێن ئۆپۆزیسیۆنی بەرسڤایریشن ڕژێمە ئەسەددان و زیانەکە مەزن گەهاندنە ڕژێمە ئەسەد و بەهێتری 20 چەکداران ڕژێمی نابەرە کوشتی و بریندارکەتن. هونەرمەند شەفگار هۆڤک کلیپەکان و لەژێر ناونشانە باوەڕ بکە بەڵاوکرد گوتنە سترانە ژالیە هەلبەستوان فریاد بەرزانی و ئاوازێن ویژ ئالیە هونەرمەند شەفگەر بۆ خۆ بەهاتنە ئامادەکردن. من هناك آهنگ كرن يا نوروزي الكامبا وكامبا دومزي وفايدة وجهندي اللي وك شفقرت ناس كرن هنرمند بيشمرقة قدرة بيشمرقة وزارة بيشمرقة دائما أسخو بيشمرقة بينم دي أزبقنا بيشمرقة من استرانا كلنا بيشمرقة دورة السحيلة هوزانا وي كليبي يا شيخ فرياد برزانية بناوي باور بكا يعني باور بكا شانا بندشت باور بكا بفراتشا ناي حلاندن باور بكا دجمن نشت مرجن ولاتي من بسوجينت باور بكا نشن دجمن عشق آخي وسرخبون جدلي ما كردا درخينن حسكرنا برزاني جدلي ما كردا درخين أف هلبستا الشيخ فرياد برزانية آوازا ويجي يا منا موسيقى وهاتيا تشيكرن عليه هنا كونرمندان وكا عزيز لورين وكا شمس وكا دزقها تومار كرني طاهر اسماعيل وكري مشورجي ميكسرا دنگ سپاسیا واندکم اف کلیپا گوهاتی تشيكرن لا پشمرگا وينگرن وينا هناك هجمارك خورت بون دما قوديتن اسخو بخشم تمو دايم لا پشمرگا وان خورتا بخو گهانده من گو ام دخوازن حسكرنا مشترا قد خو بخشي امجي خو بخش بوتا كليبا كيتشم ابا تشتكي قلكي يعني قوتين تشتكي نوا قو هجمارك خورتنا نشتجيان كامبا كوروغوسكي امدكاريان خوش بوي هيفا رمضان ديكنو كيف خوشيا خوش بوي هيفا ددنا خويا كرن لکامپا کورگوسکیا پنابرین روز آوای کردستانی یا سرب هولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی و نەشتەجیان وێ کامپێ ئەمەدەکاریان خۆش بۆ هەیڤا ڕەمەزانە پیرۆز دکن و بدلێکی خۆش و هێبینەن و پێشوازیە لێ دکن. والله وەکە ڕۆژیە چاوێکی خواردنا خۆش دەگەرێ گۆشت مەسەلەن خۆرمە تشتێ خۆش حلویات و تشتێ لۆ خۆش ینی هەر ساڵ وەکە کەیف خۆشی بێ سەر ملەتی کوردا هەمگاو. دەبێ هەیڤا ڕەمەزانێ دا هەیڤەکە پیرۆزە گەلێکی خۆشە بە عالەمی بڕاستی چ کەسێ ڕۆژگەر بێ وێ نەڕۆژگەرژی بێ یعنی دەستبێکە وەختێ گۆمۆ پاشیر تخۆی یعنی خۆشی کەولۆ کەوێ نفسیە ئەنسیێن بڕاستی مرتاح دەبێ چ ڕۆژگەر بێ چ نەڕۆژگەرژی بێ وەکە جواتەکە لۆ خۆش چێت بێ هەموو بە هەڤزۆر ڕابن ڕاستی يعني جوگی گەلێکی خۆشە ولو وەکو حێژێکردن و محەبەتی نەقەبە ماڵباتی تمامیدا. هەروەها بازرگانیان کامپێ بەحساکردن و فرۆشتنا شینی و فێکی هەیڤا ڕەمەزانێدا ژ ئالیە خەڵکێن کامپێ دکن. بڕاستی کێفا خەڵکێ گەلێکی تێ گۆ ڕۆژیا ڕەمەزانێ تێ و عالم تێش خۆرە دکانش خۆرە غرادا دکردن فیکی دکردن شیناهی دکردن یعنی نها فترا بەرێ بچێکی گران بوو باجانێ سۆر گراد گەلک گران بوو نها هەنێکی ئارزان بووە و عالم کێف خۆشە گۆ ئارزان بێش خۆرە بکردن ji sala par xweştir e yanî îsal biçek jê erzantir e. Xwedê alem yanî bêtir welê timafêkî û tiştê paqij û ew ku tu wek hereka xidra ew tiştin bacanin ev tiştin ew sarê wa meqbûl e münasib e ji xelkê re. Yanî jê feqîr e ji baş e wê têr e ji baş e. Hena esarê mo bêje giran e. Mesela bacan 500 e pedata 500 ev tiştên welê. Bes fêkî pişkî giran e. Ew Ramazan e wek her sal esarên we û goşta ew goşta giran e.
وەکە نیشتەجێن هەمان کامپێ دەبێژین کو جوداهیەکە مەزن دناوبەرە ڕەمەزانە ئیساڵ و یا ساڵە بووریدا هەیە کو ئەف ساڵ خۆشیەکەوەی جودا و تایبەت هەیە و هێویان خەڵکی دوێ ساڵێدا بهتر بوونە. دەستپێکی ئەم مەها ڕۆژیە ڕەمەزانێ مڵەتی کورد تەوایی پیرۆزکە و مڵەتی ئیسلامیژی پیرۆز دەکەن تەوایی جیهانی کامل بەڕاستی ڕۆژیامە ئیرۆ پچێکی ئەزبینم خۆشترە پچێک ئەمەل بهتر هەبوو مقارنتم ڕۆژیامە یاپار ڕۆژیا پار پچێک جەو گەرم بوو پچێک مەسەلا منطقی پشکی ولو زەحمەتی عالمێ گەلێک دیت بڕاستی ڕۆژیامە ئیساڵ گەلێکی ینی ئەزبینم وێ گەلێکی خۆشتر بێژ ئالیە جەو و جەو وێ گەلێکی خۆش بێ. هەیڤە ڕەمەزانێ هەیڤەکە پیرۆز و تایبەت بە مسلمانایە کێفخۆشی و ڕۆناهیەکە مەزن دکە دلێواندا و ئێش و ئازارن خوا دوێ هەیڤێ دەژبیر دکن و هەر مسلمانێک هەوڵدەدە خۆنێزی خودای خوا بکە. بەرفین سلێمان کامپەکەورە گۆسک. بەرێب داوی هاتنێ دووبارە سەر نوچە. ڕێبەرێ پەکەکە عەبدەڵا ئۆجەلان نامەیەک ji hêzên هەسەدەرە شاند و داخوازە دیتنا چارەسەریەکە ئاشتیانە لەگەل تورکیا ji هەسەدە کرد. ڕۆژنامەیە ئەلعەرەب راپۆرتێکدا بەڵاو کورد و کوردیان ڕۆژ ئاوای کوردستانەوێ هەرێمێکی وەکە هەرێمە کوردستانت دروست بکەن. ئەبراهیم کالن بەردەبکە سەرۆکاتیە تورکیا و جۆن بۆلتۆن ڕاوێژکاری ئەولەهیە نەتەویە ئەمریکا داوین پێشاتیان ڕەوشە سووریە گوت و پێشکردن. لە هەرێمە ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی بن پێکردن دەرحەقی کورداندا بەردەوامن و گروپێن چەکدار زەویەن چاندنیە بە مەبەستە دەرخستنە شوونواران تێک دەدن. هەر شاد بن.